ibong food packs ibat king DSWD ing midake para kareng mialbugan king San Fernando kapamilataning Nanay Party List. Ay ni report. May-mayang saup ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ating Nanay Party List inyang July 26 kareng pamilyang mialbugan king siyudad ning San Fernando. Tuklo king 1,000 food packs sigmi pamye kareng atlong barangay. 300 food packs sigmi biya kareng residente king barangay Pandaras. 300 food packs mo naman ing midake king barangay San Jose. Kabang 400 na pamilya ning barangay Santo Niño ing tinanggap saup. Agpang kang Attorney Ananias Jun Canlas Jr. meging nominee ning Nanay Party List. Imaylin Pineda kayabyabing tatakad ngening chairperson ning Nanay Party List. Aya kanong meg-request saup kang Congresswoman Florabel Yatco para kareng mialbugang residente ning San Fernando. Po ba't kaya aminin? Ba't po ng DSWD ni? Meging instrumento niya mo po Nanay Party List. Meging instrumento niya mo po Mayora Maylin, ang Pori Doc Benji, ang Pori Kapitan, para po midala kay Tine po. Siyempre, pepasaptan mo po ng provincial government. Kaya po, ila po, may nakakot, rentrak na po ng Kapitolyo, huli na pong nanay, go, pa po Vice Governor Delta na mabilis midala in relief goods sa inyo. Pepadalala namang truck in provincial government ni Pampanga bang manatadaliwa pang goods kareng barangay. Balaos naman ng relief operations kabang manatiling apektado ning albog ren pilang parte ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.